ntwenda ngo umushoro gwihweho habuko bahati ebeyi yebe kofiri bitukujwara twabantu tugenda hapichi tweta helmet umuhendo gwabyo abantu abingi ababurijo tubaru kubasa byahigo ushanga helmet kuba ishye kujwarwa umuntu orukuzari pichi nebe ryo metwari 13 kuzo muri 15 mbwe naho umuntu waburijo abana bishobora kugira abazire umuntu wa hansi ababutari abakukira kosa igende ya pichi kweta boda nabagumuru nabwo icyo turi mutensa kugira ngo umushoro gwihweho ezo kushashurwa hakugura enkofira ya pichi zibase kuzahansi abemo bashashimira kuba najijwara icyo kubanza amateka no kugakora so icyo ni kimwe neragira ngo oba urukuvuga pichi narushuri yo mushabazi niba barukutwara pichi ushimira kuba no jwara helmet ushimira kuba no jwara ikofira iki kandi ushimira kuba no jwara ikofira ekishikire ahabuko ba inshobe yitkureba hata haruguto ebundi rukorga hakabi za butambi za pichi zabaho ubundi akajyata nanjuri ikofira tiyankwera no kugira ngo tujware ikofira star za pichi tujware ikofira ezembarasi tujware ikofira zo bugari tujware ikofira sto akwenzujwara bizimbe kugira ngo hahiri birugwa bitakutera umutwe tujwara inkofira zitashikire ikofira ya pichi niyo kujweka ukashanga windi n'icyo kushweka aha shayaza ibyo niyo inkofira iki twena ngo umuhendo buzahanze kandi turiyo tugezaho no gukoragana na ministry y'ubwigisi kugira ngo abazire n'abamashomero ahako abana bingi nibakosa boda boda na pichi kuzayishomero kugira ngo turebe ngo ezi inkofira rya muhendo kubasika gukomushaho z'abantu ubundi nazo zibase kuraba umutwazeyo ntwazegiye kuraba mu mashomero base kwika abantu ababirije tugezeho no kugamba na abashubuzi baza helmet n'abashubuzi ba pichi kugira ngo wano yana kuguza pichi akweho helmet ibiri kandi ikitongore cya Uganda National Bureau of Standards ikikora entekateka y'ibintu by'umutindo already cyatukorire standard na design oku pichi erukoze sobwa Uganda nasho umusezi zitu ezurumu ecyoye ninga shije barweze kibaga okushime kwanza ko risubwa kugira ngo habe hariho obumori hakubasa koraba mwembeho oreko kwitwe cyo yakingi nashoka hungira nkabumwe ababoda boda ukuba kugira kandi turi tureba ngo enkoze sage eshemerire kwegesa bw'abantu abo ko ba ekitukufena no kugira ngo buri muntu wena oruya pichi ajware ekikofire ecyo nanshereme no kugira ngo hiye bicweka 50 aha abantu abakutunga butandu za pichi kandi nibingi munonga n'abindi munonga abakutunga butandu za pichi buri zoba ebicweka hi 50 hari 10 nabafa narshi bagira obuhuta obwamagara gabo ekitweta permanent disability abo kugira ngo batera hanse mitwe gumire kujanjaba imtwe twine bajanja bayo imtwe twine mbaziyayo imtwe twine bikoso bumarwaro nabwo icyo mtwe nangu umuntu orukuba naza hari pichi no yakuba naza ahamwanya ngufu atakajya ati nimba narebera ho atakajya ati nimba narebera hari utandu to kugitanganya dore ngo umuntu abe nabasa kujwara pichi abuja ngo ibyo bicweka hi 50 buri 10 abakufa kandi abakugira ubufuta ubwamagara gabo gono tweta permanent disability bubase kucendera narshi ko nicyo twirebera ngo inshonga ya helmet n'inshonga mukuru munonga ikibuga ngo umushoro gwibweho kandi abantu begesubwe kandi no kugema bagemwe abo kugira ngo polisi na nebitongore bindi nk'ibya enforcement byambara site bya photo site na site zindi bibendo basa kureba ngo byatamamani umukureba ngo abantu bagemesezwa post helmet